اقتدار خوازه به وان تعیین کنه وان قیمت چی بکه و قیم جوی وقتی چی معنی چی ifade کنه؟ نه به خدا راستیه و که گل کرد همو که سر اراده گل کرد بسکنه نه قایم نه اقتدار مجوانه دید یکتی کردن مدید که گل ام بی یکتی بیننجی نه کاریوانه لیباله اوا کرنه که قریجه سر اراده گل کرد هل بجارتن ذاتن اراده گل کرد کدبه قایم اراده گل کرد نخوازه یکتی ها من نخوازه جمعه را چه دمینه همی ببین یک جولم مرگوان آمد اله کدبه گلک یکتی ما یک به سیاست اکی قریجه سیاست اکی قریجه سر اراده ما هم نخوازن سادجه داخوازی ما چه گل کرد ببه یک اوی قریجایی هم بپاکشه دخوازم تم و تم دبنه مرگا مدابن تم و تم دخوازم دبنه دسته مدابن حق جواراتونش بلک کردن en büyük su civaya mezun hun Kurdun. Bela Kurditiye her zaman hun haksızın. İşte ki usa hayal dünyaya da kitebe ki da bavariye ki da civake ki da. Civaki da bavari ki da dünyayı toplamaya da hiç bilciki mi ne diye. Bilciki ne diye ki ve zulmel ve zore yek toplamaya da halkera ray kolamış bikin o oy kolamış denge bedin. İnsana seçmiş bikin jixora bidin peşiya xwe û ew jî herin dest bidin ser milletvekilî wa têkin hefsê û belediyê wa şaredariyê wa jî têkin binê dest çava wî jî têkin hefsê dest bidin ser ew çi ye ew dizî ye ew çi ye ew zor e ew çi ye ew malê Kurda zorê dest didin ser û qayomê û digirin û dibin ji malê giş dixwin ji xelkê re jî xizmet nak giş tev dikin ji bo askeriyayê û ji bo polisa û ji bo meclisê û cêwa xwe diravînin. Yani bu saziye devlet etkin. Boy giş boy tişkî ji devletê re tune giş boy şexsê xwe dikin ji boy şexsê xwe dikin tişkî devletê tê tune malê Kurdayê ew jî milliyetçînê dibin ji xwe re dibin. Li ser fermana Tayyip Erdoğan'ın devlet bahçeli ten tayin kini vazifedar. Ew Tayyip Erdoğan kiye Bahçeli kiye tizmira ev ya berê bêj Tayyip Erdoğan Bahçeli Tayyip Erdoğan ji boy name Sinyal edin ku qayyum bişin ser hemû şaredariyet teviyat çavad bini. em qebûl nakin heta ji destê me ji pê me ji bayê me ji quweta me bê em qebûl nakin ew ji berê de li me hewa dikin 4500 gundê me şewtan din teslîm nebûn em ne tersiyan hefsê Tirkiyeyê çi kenê giş tijeh kirin em ne tirsiyan me ji tişkî re xwe neda paş û em xwe nadin paşî evay li vê dera me ana tê viya bûyî yayîn bikî tên bira bên ehlem elsene ser çava birin werin ne bi me hûn heyfê digirin ne bi me hûn tişkî kare bikin hefs başim guzim bizdine em tişkî jî natirs vê heqaretê vê heqsiziyê bira bes bikin